Motingo. See the live. See kwa MC Motingo. Umredeha. Naguka akore eharirie jagiri. Ekai karomaidos jagiris. Yeah? Raka gukora mwana wa Ngai. Aroke ehari gukora jagiri. Mwire oke ha. Muthuri ucio ni ani ndamwona. No akumako. No akumako. Tajirai. No sorry. I don't know akumako. Rahabja, thank you very much, baby. May God bless you. Muthuri ucio no akumako. Ucio reta MC Mutingoere ni akumako. Tajirani. Mmenye andu nimethaka mundu. Na ni andu nimonaga mundu. Ucio muthuri no akumako. Ni mwamwona. Tajirani. Atirira aitherera ya kore huri wa kana. Ni arumete kratwa Muraya muno. Na murango wa ni brasa dumani. Kago wa ya ataideti ya doike. Kara Muraya ni ireti ya ura kodo ngombe. Kara go wa ya ni mereti male gekore agotane. Kara go wa ya ni mereti. Nonsense. Bullshit. Kara go wa ni muisi. Okay. Dihaka wa maguta itina. Na dikaha kwa maguta itina. Lights. Karangu wa Muraya is a thief and he's a businessman. Muremona muthuri ucio na ibukuri ya Ngai. Muremona na Biblia. Ugeneta kanisa yake ya mutetere. Niligusa watoto wa Mungu matako. Yahutiria Ngai siari era inaitina. Siari era ine gaisia hu. Gaisia kome ya korea kora kuredo na kaka sithie sikahobithia bia. Na ngoria kiuria atiriri. Muhunjio wahonera India ria gwatikana na kasari. Munataka niingie gwote. Muhunjio wahonera India gwatikana na kasari. Na ni ate nginya miti India ri. Na gwatikana athiiri. Unigedea mona kundu kugera hotherwo nginya ndarahota gukira ni uria akomete ri besi aguri cikoci hana cia umaraya ma Ngai akometio Kristo na kera uria ngena kera sangithia ri ekanueta wa itherero tunada India next week akome mundu ateire mikwenjo. The miracle has happened in India. You gonna hurt me but you can love me one day. Because business is so high in our country. Modu wa teire mekwajo India. Mieri itandatu mithiru. Modu raina gakigoco kanitha. Riu ninge ndahota nginya goikara thi. Akometi orerio wo. Turaimuhene atio. Ona kama mukaga guku kwi muri gwita gwa itherero mukamugurira njohi akehura njohi ukira gutira mukiheni uku. Na mundu ariria Ngai icio cia Kenya mukaigua ta murenda kwiyuraga Mutingoe come here tabe twire mbeca cia Paulo uri urakuithirie nyina na arathi kuono mahindi mweri mugima arathikitwo miaka 10 mithiru ri riu ningi ndarokiria kiongo hari ari ndarahurwo ngiri na ni twatuika ni ahurirwo kiama thutha wa milioni kuma 10 India riu muthuri ucio ndarokira umuthi karigwa atiriri Ngai aringaga ciama ningacoka gacicokia mukonyo. Kwani Mungu anapikaga miracle halafu anasirudisha? Ngai uri kumurahoya. Ngai